मियोई खरना बोनिलाब लान ओहनब होनरमनी केसीपी एमटीएफ की बोनिलागी मतंग कंगलेपाक की मियाम मणिपुर की लरहुलुप कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी एमटीएफ की कमांडर इन चीफ की थौपुरीब कंगले मैतेन खुयेक पीदुन प्रेस थोकपा सिरोल अमना वाफम खर खंगलकली खंगलकली वाफमसिंग अदुदी कनागुम्बा मियोई खरग मानरग असुम अरान थीदना करीनो हाइब खंगदना कियन खंगलग पैसा लुपा खर लौनबगिदमक मियामद लान उहनब पांगदबगी लिसनी मसीना अखोई मसीलगी मरक्ति इमु नैमु तानब सिनबनी मसीदा लौतुनरिबसिंगसु कनानो खंगली असुम अरान खंगनब होनबद मतम खर लौजबनी मीडियादा पंगांग दंगांग पांगदबगी लिसनी हाइरी म्यांमार बॉर्डर खाब मीटर सनीरोम सांब फेंसिंग कक्थलमली बॉर्डर फेंसिंग कक्थलमलीबा म्यांमार मसासिंग ओइगनी हाइबिगी सिंगनब लई खुंजासिंग संदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लैबे न्यू सोमतालदगी अबोंगजंग कुलफावगी मरक्ता खाब इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग हौकिबा इहिंग सकंगदबसिंग कक्थलबा मतुंग इंथुरगा थमलमली बॉर्डर फेंसिंग कक्थलमलीबा म्यांमार मसासिंग ओइगनी हाइबिगी सिंगनब लई हाइनदी खुंजासिंग फोंदोरकली थाउदो अदुगी मतंगना पाउक्सी एसिना फंगबा पाउगी मतुंगिनदी मोलचम पुलिस स्टेशन कोनबा मसुम बॉर्डर पिलर नंबर 67 की मरक्त खाबा बॉर्डर फेंसिंग अदुगी मीटर सामग यांखैदिगी सनीरोम सांगबा सरुक की मखोंसिंग अदु कक्थत्तुना इंथुरमने हाइरी योट की बॉर्डर फेंसिंग अदु हंदक इकुई कुइद्रिंगै ममांगना खरंब सरुनी थाउदो असि कनाना करी मरमगी दमक सथरमलिबनो हाइबा सबसाना खंगमंगमद्री निंगसिंगबा याबदी ममांग सहिगी डिसेंबर 2 मोलचम पुलिस स्टेशन कोनबा सांगपोल खुलग नकनना लेबा बॉर्डर पिलर 67 अमसुम 68 की मरक्त खाबा बॉर्डर फेंसिंग की मीटर सामग यांखैदिगी सनी फावबगी सरुकसिंग कक्थलंबा लेख्रबनी हंदक नौना बॉर्डर फेंसिंग कक्थलमलिबा मफम असि ममांग बॉर्डर फेंसिंग अमा आदा थोगलंबा मफम अदुगा पंगलाब लापनादे हाइरी अमरमना थाउदो अदुगी मताना खुंजासिंग फोंदोपगी मतुंगनदी बॉर्डर फेंसिंग कक्थलमलिबा मियोइसिंग असि म्यांमार मसासिंग ओइरमगनी हाइबिगी सिंगनबले मखोइसिंग असि ममांगना सुंगमखै लाना संगलक्तुन खुसुक खुलाई क्या पुथोक पुसिन तौनब क्या खन होनरंबा लेख्रे हाइना फोंदोरखली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखाद इंडो म्यांमार की ngमखै सरुक्ता पाइखलिबा बॉर्डर फेंसिंग की थबक थोरमसिंगदा अयत अपन अमदी अमा आदा थोनबगी थाउदोकसिंग ममांगनुसु क्यारा खन थोखरि मसिन मरम ओइरगा इंडिया लेंगा की बॉर्डर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र कुमार ममांग सही दिसंबर 19 अमसुंग 19 मणिपुर लाक्तुना ngमखै परिंग की फिबम अमदी बॉर्डर फेंसिंग की थबक थोरम येंसिंखिबा लेख्रि मदुगी मतुंगदा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पाइखलिबा ngमखै संबल खाबगी थबक थोरमसिंगदा अयत अपन पीदनब तरागतरे सुबा आसाम राइफल्स की पर्सनल सुनंगाक सेनबगी थबक सथबौखिबनी थेंगथांग क्यारक्ट बॉर्डर फेंसिंग कक्थलंबा असिना सिक्योरिटी की सेक्शन थोरांग अहेनब मियेंग संगबा मथौ तारकली इलीगल इमिग्रेंट सिंग लाक्सिननब अमदी लोन यादब मोन खुसुखलाय अमसुम मयाई काब निसागी पोलम सिंग मपुंग फाना थिंगनबगी पनमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न पैखलिबा बॉर्डर फेंसिंग असिना मणिपुर कयामुक यामना कानब पीगदौरिबनो हाइबिसिसु असोबो हंगाम ओइरे हरि गवर्नमेंट की यानखिबसिंग थबकतो ओंथोक्त्रिबा फावबा फुटहिल नगा अमसुम NH-37 दा कुकी सिंग सेतोक्सिन तौब थिंगलगनी कुकी खुलाई पाइबसिंगना कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसनबा इरेंग नगा विलेज की खुंजासिंग दा आकी तुजुंग पिरंबा मदी खुलगी पोचै क्या थुगाइरंबा थौदो अदुर सेनबसिंगी मथक्ता मतिक चाब एक्शन लखटकदबनि हाइना इरेंग नगा विलेज अमसुम जॉइंट ट्राइब काउंसिल न सथरिबा मतम कक्तबा बनगी खोंजंग असि फुट हिल नगा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न मपुंग फाना सोगली लोइना गवर्नमेंट की यानखिबा MOU अदु थबकतो ओंथोक्त्रिबा फाव पांथोक्त्रिबा फावबा अमसुम नगा खुलसिंगी सेफ्टी की दम कोकी सिंगी मथक्ता हौजिक सथरिबा मतम कक्तबा बन असि ऑल कासा रोड अमसुम नेशनल हाईवे 39 मखाताना एक्सटेंड तौरगनी हाइना कमिटी असिन थदोरकपा सियोर अमन हाइरी सियोल असिना मखाताना हाइरिबना ममांग से इंग्लिशिंग अनि 15 की अगस्त 19 फुट हिल नगा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमसुम मणिपुर सरकार अनि की मरक्ति MOU साइन तौनुदुना फुट हिल एरिया सिंग द सुगी कैम्प सिंग लिंगदबा आइन कायना पॉपी थारिबसिंग मंगा तखनबा खुदक थबक लखटपा अमदी असिगुम्बा आइन कायना लंबी सेमलिबसिंग मथक्ता मथौ ताब लीगल एक्शन लखटपा हाइना यानखिबनी अदुबो MOU साइन तौनखिबा मतम फाना हेलब फावदा ngasi फाव यानखिबा थबकसिंग अदु अमता पाइखत्रि मसिना गवर्नमेंट की सिंसिरिटी अमसुम अकाउंटेबिलिटी द नुंगरांग क्या फोली
Karambai Paida Leba Kuki Kulai Pivishing Ireng Naga Village Kimiam Punsi the Aki Tuzung Pokolambamadi, Kulgi Geramasung waiting set Fuguiramagi Taudodo, Akan Momon Kandem Tawi. Kulai Piba Kangbu Singna, Yamna Santi when the Lazariba Naga Kul Mayada, Asiguma Tong Sing Asi, Leptana Satarakana, Miyangi Punsi the Akibama Sumtang Dulaita the Bama Pokolaki. Loinana, Asiguma Tawangasi, Mapamadugi Miyangi Punsi Masum Lantum the Haking and Akiba Pibani, Asiguma Kahen Behing Sagi Tawang Singamasum Akitu Zumba Pibigi Tawdok Singasida, Instead Government Tumina Masum Karigumba, Taba Amata Paikatan Lady Basina, Maram Weraga, Foothill Naga, Coordinating Committee na Akanba Democratic Weba, Firep Singasi Lorokibani, Loinana, Manipur Sakar Himakadigi FNCC Yana Kiba MOU Adu, Atuba the Tabak to Ontoktuna. Foothill area singda Santi amasum tang dulai tabal henanaba taksili hari Hengleb amasum Wainem da Lanmi na operation sa takri Lanmi gi dab oidoribra natragana koki use singda ki halibra amadi soidri Susampur district ki Hengleb subdivision gi manung hanjin mamapamada amasum Kangpopi district ki Wainom village ta ngasi ayu Assam Rifles amasum Pera Commando singna helicopter sizinadunu yamna kansin mamakal gi operation amasa takri Manipur Anova Miam gi Lenga ama Semaning Apamba, Kuki MLA Krana Ministry of Home Affairs ta Pongdokraba Matunda, Madugi Mayukta Labang Hak Laitana Hatkani Tupkani Kihaliba Kuki Zogi Militant Singbu Kihan Manatragana, India Haiba Lepasi, Ngami Haibu Unanava Dab Win Operation Satakibra Haiba the Zapsana Kamangamdri, Tazabaya Mapam de Pamba Pound High, Indian Air Force ki helicopter di Pera Commando ki personal sing Tari Tadaraga. Lekha kum taraki asigumba makhal gi manadaba video footage ke amarum social media ra viral rakhi thawong adu akhana po operation ama sathabani haiba Indian Army na yazakri pawshna makhata na hai Central Force na operation sathari mafam anima United Kuki National Army UKNA gi cadre sing active oiba mafam singdani suspension of operation sudu yaudaba khulai paiba group asina yamna toina misa miyam amasum Kuki Zogi MLA sing Lengak Siembada Yaudana Bakihali, Kariguma Makoina Hibisi Tadana, Lengak Siembada Yauragadi, Makoi Mayum the Labiaro, Mayum Makaitum na Maitagan Hena, Kian Masulekravani, Masidosinatana, Misam Yampuna Maksu, Makoina Hive Wataga the Vanhanaki. Suspension of operations who the lady Bekeder sing the power, Akitu Zuma Pokon Bigi Pipam Amalakadagi, Tangai Padana, Indian Army ki Mapangalasi, Kayam Nakan Habis Utonaba operation si Satabu Ogani Hari, Operation Assisatari Hiba Powadi, Lanmigi Makoxina, Boxing the Hari Adubo, Kulai Piper Militant Kia Parabagi Kusukulai Nakari Kari Panglabagi Masum Keder Kayam Sivi Yaurabagi Havigi Matangadi, Ipawamata Pangaliti, Masimagna Lanmina. Lanmin Sathariba Langi Sasiladu Dap Oigada Launari, Mara Sida Kuki Zogi MLA Singi Marakta, Ahumdi, Lengak Siemar Yawning Liamus Mako Huma, Cabinet Minister Oinana Bohonari, Adomanama, Kuki MLA Kradi Lengak Siemar Yaudana Bohonazari, Lengak Siemar Yawning Libasinga du Kukinati, Maramasum Paitiki Kambu Oigani Hari, India Government Minister Lengak Siemar Kuki Zogi MLA Sing Yahonaba, Hanatiki Hona, Pressure Piragaladi Benhedi. Atopa media reporting na nasum na tawri ahan boy na super season na UKNA gi mathak to operation sa takri kangpok pide kusukulai fogat kre koki gi kem thugai kre hari Sudu Yaudab United Kuki National Army UKNA na ITLF na sinkiba rally ama da phong na saruk yagan hena lauktokraba matung Assam Rifles ki Pera Special Commando singna Susampur district ki manung hanjana leiba Hengleb subdivision gi jungle sing to operate tawduna leiriba UKNA gi cadre sing gi mathakta super season aduna operation sing sathaduna UKNA na saramba makhoi gi game sing thuwa khrena paw man phong dorokli Assam Rifles ki Pera Special Forces Commando sing UKNA gi mathak sa takhibu operation adu nongthak amasum laikha de gi masing yamlaba commando sing na hai sing sa takhiba ga loinana UKNA gi cadre sing na ain kai na sajinduna makhoi gi kem hanglamba sing thuwai khraba matung Myanmar border tamna takthok ngam khiyari source asina makhatan hai Susampur gi manung hanjinba Singilamda Satakibu operation adu hauji Assam Rifles Army amadi paramilitary force na satharibe anti-insurgent operation gi manung sanmani UKNAC government ka suspension of operation sign tawnaribe kuki militant singi marakta santi
अदुगा हाइरिबा ग्रुप असिना तत्तना वायलेंस ओइबा थबकसिंग मियामना चथतुना लाखली मखोइना म्यांमार अमसु म्यांमार गा ताइनबा मणिपुर की बॉर्डर एरिया सिंग ऑपरेट तौदुना खुंजा सिंग अकी खंग पोखनबगी थबकसिंग लेप्तना सथरी हाइबा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मतुंगिना सिक्योरिटी एजेंसी सिंगा खंग मंगम लहरी सोर्स की मतुंगिना ममांग से की दिसंबर थादगी हौदुना गवर्नमेंट असिना आईडीपी सिंग बु खुंदा लैता हनबगी दमा पैखत थबकसिंग पल्लदुना गवर्नमेंट असिना अहानबा फेस की ओइना इरांग सिदा मयु में कई यामना का हेना सोक्तबसिंग मयुमदा हंजन हनबा अमसुम अनिसुबा फेस की ओइना इरांग असिना मयु में कई सिंग तुमना मंगत अनख्रबसिंगदा यूनियन गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम हाउसिंग PMAY हाइबदी नौना मयुम साबीदुना मयुमदा हंजन हनबगी थबकसिंग पैखत तौख्रे अदुब तंपाकी खुंजा सिंह हाइबदी सिंगदा ताइनबद लैरिबा खुंजा सिंह मयुम थादोक्तुना सियानरुरबा मतुंग मयुम मयुमदा हंजिलकपा हौबदा कोकी कुलाई पाइबा ग्रुप सिंह मरु ओइना UKNA नि सिंगनबा सिंगना एटेक सथदुना कियन खंगनबगी थाउदोक सिंह मिकुप नहुम सिंगना येंगसिनदुना लाकपनी हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना फोंदोरकली अमरमदा आसाम राइफल्स की स्पेशल फोर्स की पर्सनल सिंगना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की वाइनेम खुलदा ngara nongalamdai satakib anti insurgent operation da apaba mokli kusukulai sing fort kibaga loinana kuki militant sing sanamba KM sing thugai bangam khreari official source na hai intelligence na pirak report amana yumpham oiduna Assam Rifles ki special forces ki personnel sing na ngasi ayu angan mara kangpopi district ki waimen khuld khonglei thuna sangsin duna park sana thibu hombi ki thabak sing pangthoki hari operation adu apaba makhal ki khusuk kholai nongmai maru sing fort ki baga loidana koki militant sing na saramba makhoi ki lotuna lefam thokai ki खुंजा सिंग खुलाई पाइब कोकी मिलिटेंट सिंग तत्तना कियन खंगन बमदी फू सैबन सिंग बताउबगी थबक सिंग दो कोखनबगी पनमदा सतकिबो ऑपरेशन दो मखाताना हारिबा डिस्ट्रिक्ट असिदा शांति अमसुम तंगदु लैता हंचिलंगनबगी दम लेप्तना सतकी गनि हरि सरकार सेमबगी चारांग नरिंगै बिरेन अमसुम सरदा दिल्ली दा कौक्सिनख्रि BJP Central Lengana PR Thamliba Manipur State Anova Popular Government Semnabigi Taurang Libasera Sida Hanagi Minister Nothama Berenamasum BJP Manipur Pradesh ki President S Hada Devi ngasi Central BJP leader singa Kaubadagi Delhi Tamna Pashinkri Kongsera Siga Mari Lainana Paumishin Hanagi Minister N Beren Impal Airport ngasi Numijungba Matung Taragani Twai Makhairum Tabmatamda Hanki Pongi Pakum Mayexina Piramkiti Adubu Sandel District ki Myanmar Taina border pillar number 67 Manakta fencing Tauriba Sing Kakatuna Inturambigi Matangda Central Government Soidanamaki Akan Mamiyang Sanglagan Haina Pongtolamki Isterasi the Anova Popular Government Amasem Nabiki Matana Hanki Pongi Pakumdi Piramkiti BJP Manipur Pradesh ki President S Hada Devi the Paumishin Makatana Hanki Pohang Sinki Pakumdadi Amata Piramdana Mailai Toktuna Sakiadi Panbayai, Chief Minister Oiramba N. Beren resigned to Krabamatung Manipur Indian Constitution ki Article 356 ki Makada 2024 ki February Tarahumdui Hauna, Sentana Manipur State PR Thamlakibani. Loidana Mamang Sahi August Tarahumduida, Manipur Thamlakiba PR si Tatar Umapungpaki Aduga, Central Lengana Manipur State ki Oina leader Kanbangam Dabadagi, Sahi Esigi February Tarahumdui Pauba Makatana PR Sangdoki. Serasida Tarani Thoi Suba Manipur Legislative Assembly ki Tamasi English Singanika Kunga Taril ki February Masum Mars ki Marakta Laigadaba Maramna Manipur State ki Oina BJP na majority Laina Sakar Semangamda Vasisu Center BJP Langana Hakshina Lobagaluna Manipur Anoba Popular Government Amasiam ki Tangai Padabadu Kangladuna Tangkak Ahum Tokna Manipur Popular Government Ama Lainabagi Damak Political Amasum Social Sector ki Kutangda Ministry of Home Affairs ki Secretary Northeast in charge AK Misra ki Miyang Makada Koki Amasum Maite ki Legislature Amasum CSO Singi Lusing Basinga Lepton Unadun Wari Sanabakre Hausu Oriba Manipur ki Political ki Pipamasi Tuan ba Legislature Sing the Makoi ki Mot Sing Pungtok Laduna Lengak Siam Gadi Netragana Siam Lo Havasi Tang Taba Kang Mangamdri Adubu Lebak Miyam Nadi Manipur Atubatam the Popular Government Habidi Say Esigi Republic Day Tarongi Mamanga BJP Central Lengana Manipur Another Government Amasiam Yabi Oitopusulai Haina Tuan Mot Sing Pinari.